Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kelang aradona pansemi, Kardom pipajir puniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangcupi. Tangtenon, birtan kompen arjupon itak. BJP along Kasharab Donatum, Hukum Sing Tiran Panaring a Hupa Sabutak, the Fu Police Station along Case Kipi. Tangtanga Chiklo ni Piser Kevarni and the Porpai Trogra Minute in Quarter Minute Plicable. BJP at Tumalong Kasharab Donatum, Hukum Sing Tiran Abuha along Palidam Panaring a Hupa Sabutak, Marnikang San Porpai Trogapor, the Fu Police Station along Case P. Bangkrip Porso say BJP tum Kachapong and Gunda tum Apendalang Litum Lakinok Bifinas a Jimmer Satum Henlo. BJP atum jang selesan bidilang no claimer rete episode setum ta do dunjarje pasi prangkya thingo napachini do tante tirona sang hokaning je lamle arju connection di fupen real sanansi report KARBI ANGLONG TV9 news padi troksira miniting koi apor malom bangkrip hoso se BJP atum kachapang reng agunda nalitum ta theklong lo jimamen person miak nok be fitness po labang so gym along gymers atum abang putin ta nalatum trainers atum nalatum theklong lo haladak pok budi ke lang no ringti ke theragrap ni mama aning apante apok themunak apok apante aning themunak chongpeng pali pala de ilitum theklong lo therak mi mama ta alang litum hello kar mane wol angkang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke donai pu kacikrong atu munir phan kai kis tami ke theng ke chok ji phan aning ke hang e lake nili phan de ke lilo nili tum ephl silong ke claim ke dam ala pen nang ke charab do labang ku bang phi tum phan ke ther hem an humri dam si la pen nane atok ason personally la pason chetong si areng ka paso kaddo ka veke do piglo hisabun e lo lage lasi nili phan dame losong thaksi pedda papor nili hemalong an wang si mohon tiso alangli Town Committee Chairman, ex-Town Committee Chairman iglo alang like. Si alang li siniling nili to mahemalong, nili to mabuhalong hapang paching si nili menang hang si nili paning thor. Amasi osomar tumbang si nili paning thor po komane tung bang thor tha po si nili to mabang thor lo. Amasi ki thur pe namat nili pan mohon tiso bang nili pan la poson nang pulo. Nang gobilo ko BJP against ne to mapan kai kita nang tok ba. Nang gobilo sar tuliram rong hang pan kai kita nang ketok. Are nei tok neta parti long dudun ko posi methang parti favor ke nili tum ta tok kalang kama tame nili ke tok an ke nili patute nili methang Facebook page long da doji la pen ke nili ke group long da kai kita sia moni tum nili phanang thek long lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bang yong si society aron penta accept on epin lapon alam juno la pen lapon angang gilit alam yong nili ke tok do kok plotang te nili phanang paklang ignot pon ni ke bang puig lo lana pile nang litum nili phan kopi maning sai maning sai noplo o kona nang di jepang tanglang poma nili phan men nili nop theng lapuar vinas nili phan nang eteng mohon disoba lanang teng de panamasi alang li kechewan alang li ri sang hotum ta nili phan nang phedun proplo nang ke sak nili phan proplo la pen nili hema sorta me nili phan nang cherap dun lo nili hema sorta phan ta me acha thok tum si ning hang tik kang bai te kang floralong kapak rep arjipen la pason ta nili hema sorta phan ta me alang claim te kang lo la lasi pini nili gitu pola ma bangke la puson halo lasi alang litum party ingul kan sendiri phantana ke tek pinak posi pini litum la APHLC Central Committee hoilo ladak nili dung nili tum VP sar dolo la pen ke kaddo ka be Central Committee long claim ra pet ke tegeding ku ex candidate Rajan sar tami litum dung dolo lasi nili tum ahin pen la bangso BJP ya gunda tum phan arona te ing pen nili tum tame non bangke dojoje nili tum tame chesongji lapen alang litum kai kita jakong githor jakong ke badulong samido an ewan gicho jakong ke lasi son thang thakalang litum ke wangji langar ni yong si alang litum tapos on asai lang noing tonte plotang te nilitum hin pen sami ka chesong hi phangke chising te pedam nang ni hangdorber Baptist Church Fellowship ni kan phokerat troxian kichokan ni kana sek pharman bang phubang phamai padopan Than chiklo bhom tinar kebar ni dolamar lang horjan Baptist Church Fellowship nikan phokebra troxi kichoga nikana se pharman bang phubang phiamai mission pen talon pan bangso program along nang kachitong dun than bang reverend unique turang secretary CED and KP PNCR namalam jumisen pen than pan
na pen mai phu president NDBCYF alang limisen pen mai phu chipahem phu ponlo la pen kining arong pen mai ke chakalam the ke than pastor Wilson tarul ahin pen silam the than pon la pen ke kardama por jabang miss lili hetirang p advisor NDBCYF pen than pon la pen kapre ka tum stami nang chitang dun mangso program along nang chit kacharabtun education Richard Tokbi la pen VDC chairman Sarkoy Rongphar la pen Dolomara Turn committee chair Mongol Singh Drang la pen ding atum antan ang charadun ningkana sek farman bang phu bang phia mai long jabang Sarkor Singh ti so evangelist NKB la pen project alun jabang thare lipsoning ti daihori Baptist Church la pen thare sarnong kilek thi songron Baptist Church la antum si program along chepem phu pon la pen ki pini ki jut si bhang kuru ni finar sir kepa ni setame ni hang Bari Baptist Church fellowship ni kan asek farman bang phu bang phia mai mission pen bachun pon tangte pherang ke thingnu kanin jelam le arjupon exene dolamara pa Navinas Tokbi KARBI ANGLONG TV9 News dak ningkan phokap troxicap phokap troxi NDBCF amepi nang chetong do pon ningarong parpik lo dak ong dung ara tung chetong penapot ningarong pik lo pini la bangso mailong ke mane mondoli ko an mondoli abang ke nilila president ka hai tum si puthek po ja mondoli phokap rahini anang chetong don long lo posi pa NDBC barat tum NDBC barat pulonde mondoli phokap rahini anduk posi po ante nang dilatak kebang pen ke thek lo man ka sona sa da ke thek long pen kebang ako ke atok o towar meme sedanang le rokabang ke bharia mondoli ke thek thulong la pen muni tum kachelar ongdung ke thek long posi ningarong pik lo ante nang lapson thak kachela pochito i panali ning kachema tha damas kachera bachetu ke tangka poisa ke ni tumlong ke ave po phi same lam chat che than lam ke than pen ning chiparung seroi la pen ta jasemet ilitu karbiara tum ta kachelar nai do pikla kachelar pulutang te ining kama tha pen kachelar kali bote chelar thekte asila pu sonyong si li chelar do bote ining eng thenyong si chelar do pulutang te itum karbia society dum ta aprang bomji la bangatum advanced country tum ko anma ke thekiri kapa prang sona thak itum karbiara tum ta prang thekji de pini athipi dang le pan na than toy bang lam bang pini nang pathan toy lam ke ning kachipa mi ba chithe ke chipa mi labang salam si nang pathan toy lo labang salam ka je than bang ke jasemet kapaklong dam ke la lo kachipa mi ge bang putin akhe itum pirthelang no blong te asontina ka chelar le asonabe la posi itu munit akhe ta la sona tha ka chelar kanang sot ka chelar pulodang te ka chelar thegi ke itum akama tha ben si chelar nai la posi pini jasemet ni itum message pen itum ajur ki pipenga nang je ke la hello itum akama tha ki chok che akama tha he pen chelar nang ji la bangso ka chelar thegi phan ke me thang ta chelar thegi se ta me nitum Kristeno ke kroy ke me thang ja kong pen chelar peruni monda hempu Jesu Kristo kang jinsu hempu Jesu Kristo karjong thirpen aka chelang dun aja kong pensi completely aka chelar ok aka chelar karjong aka chelar ke itum long do thegji usini tum ka chathanda sir na le men chain element ke reverend unique terang me labang song deng ke aning kan wang ta NDBC pen padupon bom la pen non an labang som me pielong ni na dun long bota hini nang dun long lo la pen lahin ning chiparong seroi long pen ning rong pik lo Bokajan CCI pathuk lamalong first Bokajan Rhino Cup Open Karate Championship kibipon ni Pfizer Kabarni Bokajan CCI pathuk lamalong first Bokajan Rhino Cup Open Karate Championship pamanpon anparta bangso Open Karate Championship kache pati tunalong lage 5 years to 13 years krim sumartum pansi panong piponlo lapen anparta labangso kache pati along Bokajan pendifu lapen Jorhat Golaghat hojai Darngaon ahawar pen pini ladak Open Karate Championship along nagchapati dun. Lapen kikidam tang anim sopi Indian television mati MTV Rodis so along audition chapati dun unabang pi rank sa jerty killing pi sa me alisiaman pen nang chitang dun. Tang tiak kai pi rank sa jerty killing pi lapen ke labang so first Bokajan Rhino Cup Open Karate Championship mai phu pen kaning Japan alam le arjupan iksinang.
Borjan Penhe Puinti report, Karbi Anglong TV9 News. Badan Rhino Club of Victoria, University, I will go to the public. তাত সম্পূৰ্ণভাৱে বাবে গেৰতি ইভেণ্ট আজিলৈকে হোৱা নাই বিভিন্ন খেল অলৰেডি হৈ গৈছে তো যিটো লগত আমাৰ বহুত আছে গেৰতিবোৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে বিভিন্ন জেগাত গুৱাহাটীতে নেশ্যনেল গেমতো ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তো আমি চিন্তা কৰিলোঁ যিহেতু এটা ইয়াত গেৰতিৰ বিষয়ে সকলোকে জ্ঞাত কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমভাৱে আমি যিহেতু ৰাইনো আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত ৰাইনোৰ নামতে দুটাজাল ফাৰ্ষ্ট ৰাইনো কাপ অপেন চেম্পিয়নশ্বিপ আমি আয়োজন কৰিব ল'লোঁ তো আজি এদিনীয়া খেল আজি 9 তাৰিখ 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন এদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী চলি আছে অসম ভিত্তিত হয় অপেন বুলি ক'লে ধৰি লওক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত খেলুৱৈসকল আহিছে নাম ল'ব লাগিব যিহেতু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ হয় কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে বোকাজান ডিফু বকলীয়াকৈ ধৰি পেলাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা টিম হিচাপে আহিছে ইয়ালৈ লগত যোৰহাট আছে ডেৰগাঁও আছে হোজাই আছে গোলাঘাট আছে গুৱাহাটী আছে এনেকৈ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত নগাঁও আছে লগতে খেলুৱৈসকল ইয়ালৈ আহিছে কিমান শাখা 7 yearsৰ পৰা 30 yearsৰ বয়স 18 year গাৰ্লছ আৰু বয়জ দুটা ইভেণ্টতে খেল হৈ আছে কিমান প্ৰায় 200 প্লেয়াৰ ইতিমধ্যে নাম হৈ গৈছে আৰু খেল ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ 200 মান প্ৰাইজ মানি আছে নেকি প্ৰথমবাৰ যিটো খেল পাতিছোঁ প্ৰথমতে আমি প্ৰাইজ মানি ৰাখিছোঁ 10,000 দ্বিতীয় 7,000 আৰু থাৰ্ড হৈছে 5,000 লগত ট্ৰফি দিয়া হ'ব মেমৰিয়েলবিলাক দিয়া হ'ব Karbi Anglong Presbyterian Church signed at Mindar Pastoral in Jamarlia Mai Piki Chengsi Nikana Sel Mai Parman Paman Pon. Sonsi Nijang Karbi Anglong Parlo Suchin Constituency Arlo Am E Monduli along Guchengsi Mindar Pastoral in Jamarli Nikana Sel Mai Pi Paman Pon. Sonsi Mai Pi Kinutirang Pi Hin Pen Mai Chimpu Pon Si Lu number C Pipon Pen Mai Pangching Ponlo. La Penan Parke Babel Porhi Pen Arnam Kardam Sang Pi Ribika Pangchupi Pen Si Arnam Arnam Pon. Lapen luncheto arting monduli lapen am e monduli MPSC ay tumahin pen jimisen luncheto parjupan lapen bang somay long aluhi aman pen longri pastor Philip Hanse lapen pastor Kenli Terang lapen minder pastor secretary sir Wilson Rongpi lapen delegate atem chitang dan pen my RDP don arting pen Livingston Rong hang report Karbi Anglong TV9 News. Gosnar Evangelical Lutheran Karbi Anglong Paris Nikan Thongke Banar ke Choga Nikana Se Mai Pipadopan Sonsi Lakai Kore Troke Parlo Dolamar Kor Kulang So Arong along Gosnar Evangelical Lutheran Church along Mondiri Kor Apri Ansuse Mondila Tumchitong Pen Mangso Programate Nikana Se Mai Pipadopan Tantan Chiklo Bhomtan Troxiani Kiching Se Mai Pia Girjai hem kang pupon laki ani kang sampar phai phora chitem la pen nar keban bang so mai pi ahem kang pupon laki Reverend Barnabas Cherang pen sing pupon ne pen kecheng se girja stame alang li Barnabas Cherang pen si ching pon la pen ke amparta kapre kalong ri tum stame so mai long chitong den pen mission ben arna manong pathi pon la pen la main thur pon ada por phai Sirkeba chitim lapen porphai sirkeban lapen jabang Reverend Sudarshan Tirang pensi Japon lo lapen lama kang thurpon Minister Reverend Barnabas Tirang pensi lama in thurpon lo lapen bhamta aning vi pen Gosnar Evangelical Lutheran Church program chengpon si pini bhamkuri ni phai sirkebar ni angdeng sitami mission pen si labang so program bachun pon tanti pherang ke thengno kaning jelam le arju ponik sine dollar marapen Avinas Tokbi Karbi Anglong TV9 News. Kero paper pe lo nartem ko humri pot tapen nangkar ju pot choro lo tapen kado we tom pan apransi kardom pajir lo kardom pinil tum dak Gosnar Evangelical Lutheran Church pen nikan segamai pi dak koranso Lutheran Church monduli long si adim padopono lapen pinil tum kado ko we monduli pen fellowship
ก็รับดีสิ่งที่ตุ้มเดือปอนเราเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะโอเคอันมูไพ่บางเกนึกตุ้มบางสุริสีสุดช็อตสอนลำสิเดือดดีบ้างนึกตุ้มดำตังทางทาริกทรอกซี่เป็นปีนี้เกจุดเสียนี่เหรอนี่ทอมอพาร์ตเมนต์สิ่งที่ตุ้มเดือปอนเนาะnon non ke lasan no jak tama chiyang ye masi chiyang an mang la kem lom pa dolo chiyang yan pula adon hem si abo hadam nil tum ka chapa pondo la pen la samang soni kan sek amai pia phan than bang speakers tum phan ka chang do hai ke cheng si ke la nil tum karbiang long peris chairman no sir Reverend Barnabas Terang lalu pen adun tu bangke somewhere pasamutari alang ke boru evangelical Lutheran Church pen lo pen kijusi bangke sar biran terang seva bharat ko coordinator alang tu ma thomasi jimisan dalam pathan pon lo pathan pon tiga elemen samson tobi niliban so nikan segmai pi along tiri kam mai pui lo peneng bipon bom bang bom si penengan ke dingdeng thong karam ner kapan ke chok bang lo tang te pini berta ke lan si ington pon ikok lo domi thakmi